Malungil 2000 mora rogul adre belaun mo sabi bukto ni iner mertial to kubet sa program ra TMC malungil arang mama mo sabi ela senator udim me okya kar mamre lal 2000 kita matangali senator udim ang sel official klela senator Mark Warbulau udim ka 3 times el dengiltin mo senator Abdul Belaw twice el ngilti arang lel o senate mo chairman ra Ways and Means direct mlo subel el silong itiu lo birak lulaw ne adra mle bembera Ways and Means ding miltiu da Ways and Means el morgia financial matter ma Ways and Means ra blur belaw mo ay gal mergol true meru rakara senator udim en wal direct mlangi imar a budget ra blur belaw direct malungula ng mama mo subo amal siya taringin metro ko ma'am kita direct malangali anggel kora consultant tial program ko ma'am Mr. Wilter direct ng artiang kita matangel wasin direct say yatara ablol ultaw to sa ngeng to ko ekonomi matokora budget ra blur belaw mo aw era bok pas ko ulak teo asir kaul wasya agila ako pepirata magimogere agil pepirata ko gire lang ara leb sing Rai kritial balatik sa kol ka amalat kalbutulan ni. Amar ka number 13 ra balot. Idirek tara direk sembriar ramurten mo o senator. Mauera da bora tren tengil tel aldo senator dim me pakpas ka orgion. I see. Malula ramam mo se mo okya ka mama. Tokora ka si sa kertiar teleta ra sing ngara o singe bilgiri la government tergid ma. Yes sir. Klumaria ding ngara mo ra government blue bela ila al government. Okay. Pansaule Mr. Torbiang yang malungin tutau Mr. Tutal mo Mr. Harwo Wilte. Kaman saule telte ale Mr. Torbiang. Nga ka full name nga ka Mark Warbulau Rudim. Number 13 ra abalot tel maral men November 3 general election. E ulingi telte al medum tel madmiu lo gati MC. Lorong itra support ma secure kaun mora telong tri matrol birak lulaw mlatri mo oida titela lula ada teligala covid mang yung dasa sendrek lungila bagi wai kagita digital media malwal sal mal transparent ibla tak mo atrablo siga digirel ge aso bagi mutoy lo kamo ngat aldo smis men tira rewind del mutter mo segi del tamen mutro mesegi no segi maral dilung adan dimlak mak tre close perti alman brenga sule Mr. Tobiong ma Mr. Wilter te alde olinta support win mora Marco Warbulau udim mora senate tra ong tri matal ulbira lulaw number 13 ra balot sulang Namo suke loger ra. Yes sir please. Ako teme ding abul mesra pressing issues in all time tel pandemic ma closure border gid ma tokora economy ra blur belaw adiakal normal. Adiakal dolge ding yara adra blur elal was it's a new norm. Magimne bloel lo ba osanga malultuy ra session olbira kalulaw ma igero kultoy ako tal grigil so kaloger ringia singaruba ka sabi di mo follow up rin si kau ngara magamlet chairman ra Ways and Means isikyo no ultial proposal budget ra senate no office ra president kung la sang uspera umil mamusaw der sige der Sel continuing budget authority. Sel continuing budget authority. Okay. Oy se Mr. Torbiang asep maran lapas yak maran mesengkyon no dimnak sengkyon ngil nora es ka chairman ra Ways and Means ra senate ak mesengkyon no ngil serat to ra conference committee el mo CD1 en merawlo la senate el asel litra selo se boluru da adra bolom tawai gel tetelal olbi auda suanga president tan me seguir continuing budget authority ma senate ya senate tando a imala lo leo de sele ngodi sumun sawa de un mora house akuk ngodi e sele mer sumang mo ka rosa e lakal gange mo ko boss ingil mora conference committee misel tilo del el mora ula after al fair sel first conference committee englo CD1 e seguida black section norngi e se ule udre black section norngi simply put agagrosel das mlaring agagrosel la lo legi umi agot
Aongita se di molmon mara Dios isiu tan nombre. Ese kuk traul das kuk muloring ase memo dang ngai emo sois para esel fiscal year. Masel wana dimla kalau toira asel kuk kontira seneto ase me dawara toro o ngulul toira se tradition liga da moruringi. Be dam ron te next sam akli. Kumdasa isiu man dim no beta dim no rep tan morai gi. E dim lagi bo mo sa o mang segida bol ko boss en the upper the pass as is in 6 months of appropriation for the next fiscal year. Segi da ulmak na noring. Yak na noring ilang because ul ko kumesa sa sing it would have been more prudent ta suma kadruli eu toira a Minister of Finance ma President tal makatatal nga niyo sumu regal urio re udolegi. Ya kumdas itaga dire kal sel suma tato regal obis maklol gap malibeng wal sal maklol mo aul basyon na hadu maklaw dangi maklaw mo dangi raraan. Makaulo nga kam le hope polo ase kadok spera klisiir madu urtir malam sit telurior el help bring in move forward misal sumang chance el tiga next me dakal wayadu tigal ngari el time madakal odangi ke odangi el time makaulo sige da sengra spel wadi telgibel didel boy malo speringi malo maga el ang makluguk misal the move forward en ngora wal sel akla kluguk rigid lo giu elang Kaya ko rin sira Alda do yung langis el version ra uriu ra Senate. Oy say. Sel adim nakal nga House el Virgin. Atang ngari sel oblora conference committee adol tira ra information ng endable dia kala pass mang mlechen sira Atel. conference committee ng president ra Senate. Oy say. Kam ko ra tribo other the risk dim le version ra Senate el House absolutely dim nakal soal mo tatsri. Oy say. O kaya sel Senate version sel nga CBN may. Ya Senate agigit makrisel wa siya nga ka pebira kal bawdra pebira ministries. Lola mo umerang sa sel to pension ma SS ma PUC. Lengdir kang songa sa ulo del morning. Mang agi ko tilbil wa siya mo edi nga kal angal ay mo basen tra judiciary ma justice ma education. Segi da kim ngering SD1. Elbora house to ko tawarin magim la conference. Umlarnya aldadu mlemila aldadu adron la house ma senate el mola que din malkmen wadil 2% tamde no wadi do lenga aldo kromabito singe do mido krawa kan mo makravila se conference odro klima presidente senering di sela guk narnya ngot issue outside la conference el wal singe claudio no dia kal selgi mo bang guk no tora politics ra aguk adi dorong le politicians and dia kal ngar seluriol ke blam albang rangi mang again ang politics e udale mang moda ka dek mang segidang idale karmur tra politics o de karmur tra tol o No dia ba na ro urang kom dim la na to. adi madi tora politics and di tora udora ke blam atter the other house they reasonably compromise say oh ya gi gonge ya gi doli tai ga gi mumlar nga give and take mumlar nga with understanding mo tra minister of finance mak mil do rangi mumlar nga some understanding na setiang makala dore rangi move forward la kadum hindi ako sa stress rabalo. Hindi, unfortunately, dito ko na politics. Hindi ako completely, hindi ako ito ka law ulo mo ruler. Michael 4 days mo nung meeting. Wal, kukal nila, awlo siya kim mo pre mo kumoda mo. Un mo mula nga number 2. Kau clever ka ugle Mr. Wilter. Hindi nga kaman masulang Yoel malungil tuta. Tutawal. Akora biaka karigil gilil tila gilil question na biaka nga kamla en suera algok mo gel ma diregal soaga gal mereder kama Yoel abalo ngel wase ak nga record tal blal wase sel gotum disil tor belau el budget togora budget ma togora ese mga di mo gilel togora balatics Why say? oy Siyem dun magdimlo balatics sa ulang biya ko umsoder lang kaman titura balatics. Hindi ako umsoder. Hindi ko ay silwasay. Moral bululo ring sa tel program na si. A budget tatarigil urol mal girela balatics roid ring. Hindi ako sabedal aboy da ngambera kung do atora bat. Say gida ulang dia question na kung titura. Makakuksubaran next sector. Kwadi kumletos mo di siya ule. Maral takoy lang. Sel tokora politics mo so isra tokora o ada sel mura amleng
Adital toko lo ase 2 plus 2 5. Asu mengkorek, asu mengara alwid adu ma alwid tokoi, ma lumang alwid berulaat. Ma lumang tokol berrose. At 2 plus 2 sung 4, asu tokor o ure tokor klamrang tokor dengan madam. Excel tokora politics sa udra ulum sa 2004 wagi marakan kantu. Metal kulung tra alsela olvira klula lo ase. Kami mutal politics em legislator ngi em regulator ngi. El tergi lo tim malakat sa lo wadigat met sois wal ora da gel kukilel ko ngir beklan. Leng kadire kal tiadre kal mok kontra adra brun me egal tokora politics lo ora da tokol dul toy namang. Again, there's enough blame to go around among. It is al sorry lombri da toy. Why saying mal be otra am. So ngomara ara tara togin se ngomara ara mang. Kamem ngaranga difference ra sel murur ngi. Oy, Sel nepas. selme pas. Ngania mal differences ngi adang direct di politics. Ma, unda sing makro difference e udale. Kabor segi dan baik segi da kumbas club ko. Di tiga history say. A president takal Tamir mga South Junior ulangi tra masak modern siya budget and 6 months authorized, the 6 months appropriated. Siya original longit. Kasi mas kaka erol malboil. Muswel moyu del moranix. Okay? Uldur clear continuing budget authority, mum irisa sa erol malboil continuing budget. Kabawang olbil, kamla all the swiw. Magingidura Senate, gaknor sa igidun. Agigatra 15% tra some ministries, Yakata 5% la judiciary ma some ministries. Ewan mo umerangan sang sela pension, ma SS, ma PUC, ang $8 million. Mung basically, agidi malas rabitang, musuk rabitang, ang balance ra budget. Yung ulo, direct lekat ra state, ma olvira kulura, magim lekat ringi, obis ra president, magim na. Rogula ata dim na rin akat serpil. Odoro clean mara house, tukuk mo tayo sendia, kadawala continuing budget authority. Emno may ma-issue wa constitutional issue marokoy. Hindi sila bol matrop sa first conference, al muto matrop sa long conference, and duma cook number 3. Sige da dosi gra sing algera a connection ringi. Ito ko ngira si D1, and basically wal bakal mo sa original long tila president la say. 50% Tapos kaka 6 months. Right. Mangrak la kakaro sang akakaro sa sel katra ST1 ra presya Senate. Misal original lang tila presidente, sips ka 6 months let's move forward. Actually, basically, olbi lang ilusel original in buktim na chance ng pel mabila la sa tiyagi da omong. Mung amil katmok lang. Mung 6 months and mung 6 months na appropriated tel continuing budget authority even though 50% cut is an appropriation bill. The president da sa to da although da lang nga appropriation bill, appropriation law. Municipal di wanang sentence hindi mo isay. Manggatok siya ko kalda albila politics ra toro ura politics nambo isay. Misel mo sel report. Ay. Yang ngania report ra Minister of Finance wa siya budget revelam lorio ra lang ara 1 million. Why say? Dak teller sel submit ringi. Okay, asel sel submit ra continuing budget authority hindi na kan mention ay gay. Di before then yung public link na state ringira. Oy, public media marawi. Oy. Sa on maklo ringit nga say ay gal blamdung ako ringit motor steel mill wagi wa FAA. Tibas kamamal official document tegi mo mura urera. We understand na semlam tala tawara gaysa. Di olbira klula kum naswen close to trela udala ulum sadal mora olbira make sure olbira klula mrula la agirel dingil relo tau tegal la doru legirelo tirak la mara adal mutirelo tirak la mara adra blu bolongul la tokra la legita adra tel blu ablu ralla marsuma sia kukti ka kadim sa olbira klula kasi kung dasing maklo to trela doru ra kimer adol tirak ra kimer so dakal dulu say do as I say not as I do say do as I do and do as I say because I do kung dasing close to trela bol atira rogul to nda siya mo lokal ang mura ngal ko say mela mo limited ice cream ikaw mo wala mo ice cream sa lugar nda mo limited ice cream tiada erem selbon terar kung dasing mo confused mo ida fele lang ngal ka tro lang ngal mo ida sing up tro mo Diak ngani avi mol garigal and teligibel krol gedeng ding sakal kori. Agumdas weng goram lo duba at gora a politics.
again lendia o ul baka apa ge gile tol mundo di gureng sa session el gmiul tablol blai Wai sei. en ngora wai a blok ngwa tleta el lon mulda su lo asei dimla kal san ngaria bulgur mol mol masel toy lokong moringa conference ngara le gureng sura a house lo sa dernito asei dia ka bodol koi Wai sei. tiagida position ergi masel da borse gerdi mon mun mestri marali dia da dongo da durti sei gida agumda swing a gelle gorga sei omom dasura otmeralla truata o baul lobong klisi om sangar bela ngol bilang presiden Olvira lulau. Olvira. mal goy meren sablo Okay. Oba klisi ela. A president executive branch. Dia ka spelo top da ngidi lu do dra buai. Alla ka sis for national treasury lo gi walla. Lo top di olvira lulau president tasan ringin molla. kamla kontra constitution Maisi. maisi ma omom daswe mal mo to ka toy ma toy and then ngani am tamal la rolela budget et other olbila o moral Wai sei. maisi ko gonger sel Maisi. okay ngara mang a president al sendra sel dula sensia le gol actually ka pira a 2020 budget Wai sei. in legot le gol a senate Mm. maisi Mm. e gagida gulmesa sel time agot mlai mitra temela submission al budget Wai sei. ongeru e adisai lo ase ko mora si aran diaga olbira kalula undia al president olbira kalula adisai mlaringa klisiel olbil sebel lo ase momade el tiang e gida mora si ar liga gida conditionary se ya klisi e gumesen bimlam exercise se gida lumba la gukti ala presidenta toravala tixle aul makwaise akub kamiu ara senet tiagida u sel do dung olbira kalulan das el di kamiu Wai mai sei. sei kamiu mal adara haus Kalbai. Wai sei. engal president awaya lul dakiar ngi mal adara haus ma Yo, dala gur klase. belau Etmit agak mal na. kabelnors mas speaker se mergong egor kami ma natikal logera igal gel Oda kumal dung ilu udre. di marga gumda suara adara blua giril mo mtengel lo sengara ul man tamal tal toy mangara ul mlokra rodan di Okay. mlakal giril mo isi Ela kali mo say true or false kasi lang maram le happen. Ayan siya lang ako say true. oh mai se Maisi. Mela tiagi de udle sel de SD1. Kaya nga record eh. A SD1 ang last man momre ergi. Itali di rearrange, reallocate the numbers. Manggimla ki momra lo siya a country resolution na absolute. Naringa yombra siya olvira lo lawas ko el ngoti. Leng kumdas wenda siya man lamet imal olvira lo law. El mora next level amol. under no Da circumstances under da sabel. Den mol mung trata man da sabel met o ila imala olvira klulaw. And create mal extreme hardship. Dugok masa excuse sa president to declare emergency makdis el olvira klulaw. Makunda sungge dal gargi kersege dal balance. Ay ga gidal kakat kakle. Malak ngay gidal kanyi siya ga gidal kakat kakle blind. Diwa house ma a Senate, telera sel guk para house ma Senate. Etuk madim ne gargi ko sengara pling lang matial. Budget tra Hindi ka lang kuro orang ngalil belaw. Tuk ta sing tadi sa sel pling alam. Ay dire ka sben motora sing kyo, sben motora. Mang guk ngara liren muru ringel waisay. Hindi ngakakukulo mes sa kami guk tomes sa lela budget tra belaw. Dak madek mutagal to kra deligat sa direct klomes sa ikang direct albagik la. Hindi te direct klomes sa sendi tragal bebila. Matuk mo sangal mangkar sel girin malalangi. Then direct da ka so mo itro omaral. Mang direct mo sympathize with their predicament. Letam la create a system la ada la kalbol ob lang mamta so wala bang mooitan. La mo dia ka tor chele kuk nga ko mesina mo dia ka tor so ba mal uben. di ngwai se di gul gorgil toy a tiagi Oy. sel toy amangat mok amom gat mok logiwa al du urgamil to blol blai Why say? dia kan ngara forum la executive branch ma Leadership. tokol ano Okay, la sel ya gidere record. Marnya atara candidate Oy. mo president Oy.
el black es el cuestión en wase gire del mal ronstira al botola Ai sei. agrisel wase gire del ronstira al botola din kadrong strilo gwa al dadu Ai sei. dia do ren strilo gwa ngarol mase kamiu komungul dia kali ngaka kulga nambere dia la gungul lakmal gwa re gor Ai sei. Number. dia gungul la gungul ngania timing gire del mulga aklamarat toy Ai sei. ese gida rida don el olbir ma executive akmal gor tiale tiang edeli mamin senator Ese. atiagi Ai. ka samel muton ma oisen means Da mara senet. I mean waise omra oisen means Ai sei. o bon e gultrok no morise Nice. ma question nga se tiaga mol ngit practice le nga sen kiola de oger hotel ke Tele se conservative o mes o. ndia ka guger lo ase kamara O tele se telom. Okay. Mata tiagi ve. tik sumoro era number se gida keske Era tiagi da interesting. Era sen suma. Ai udle tel democratic system. Madre kan mostra la mantir motor di urgi de. Embolo ko to e da aspe lo de da kartil tengen nga sela olvira lo la mo do waisei. mais Embra de protected under the constitution. Miselo waise udle the more skuk mo a power and up kunda se tia sergi mol waisei. Frustrated adra blu. En dimran mon mo blok tak pa sakti si anga imore adra blu. Logi wa ol asir. man Then asum ka adra blu wedang mabaltik simla mo frustrated and then aditak kisi ma mo basenkyo e mo sir bibira ada sa kame the triple chance tel course ombral ning tianga organized chaos legal chaos sometimes ang mob mentality siya ko kuntila democracy mar ada ringa lam tilo didiu then direct kanya ada mentala ada kabol ada dingar ada dil didiu mung kado si krola la sentalo bagu don tal krola ad mal ibang ral ala ada mo olak kritiam sebel moreng sabita mabitang seya ala bun ngir bela el artan asum mo diga yu diga yu yung ro kunta oreng set amamru asum mo mga dere ro ku ta ku kiren mamru ada ka mga dere ro ku import labor increase our wage certain mga damrim tawdo do micro bela logi warad logi waigel drong ok tetra kya dalang aklir uspe waren so ma resources argi de otto drangin Sige da question sa giran metodo. Leng again sometimes kamran mo victim ra lang matala adro sa ngrakle mo siya recruit to repeat udre to yung sel. Ngari adal da kalo dangay melo mondalo ase kang ade mondan di kadi trick ra luwi to de mokpitang. Say man de katramal alabu rablu. Masangirel gedal kang seulo aisa adam tamamudo ul di side say tang mo nga teteler. Ni sige dia ako mas say self frustration na kalo sa ngraw un degim kayo ring ang part of politics and direct la di mo yo rakisi la adang blege ngela adang kalda albila adang bakralo ngi isero daswel adi ko trumpital arungo dang il part of self time mo oita misal aralan mo oita how much and how much in dollars how much time am lo oita sa gigi da mo kostra politics ra bulu velaw dia viduriti give Yes, sir. go yuliao ai kamla dulia toy el te giva mal purpose tal programa como yes sir aga ulak nertian te giva to man lo soaga approach tir ai lo mora adra blu ai dilli lo ase eventually se domdas en man ngalo la se giva adra blu mengaga igal question google ga kal personalin maldi question regol gal Why say? ring din soaga adra blu arreng so lo ase kido rogu equally responsible talo why say Leng kadam lamo madengel wase tel toa ngodor omru Why say? en bigger deal mo rogui e nga kamal go lo aisel ngaringa example gumes sel nga dia garadan madal sel gural mas to ma lubak ma post office ngel hospital et dimer bitar nga wase masomam tel program lutul mulga tol makwa se hal mem the borse mo gora yo el malgigal mo sem Duce, sí. nga ka dinga galtang e dirgal mal controversial al lado dia atinga dia kan mal esto asendia dia kal sabah mal morsele gi madakta se gira ta tingi lo ase
tumulk mo man mas kami kong ruat ay sa dahil at ko nga kablal dur nga kalway sila si problem na yun si nga naman kadi murura adra rail mem tumulka to ko hindi kal mo na natin hindi ka trablo kal mo mga miloko ni mas pika maloko kay gito ko makmalko ngilwa si mer olgion teru malko nga buk to bo da dul girel tal to hindi kal fero ngani hindi mlakal mi hindi nga marka ulak malko tal to ko agumdas man move deeper than just a budget. Arogul to ko amla mo o nakakamera kasi tama ng iba to kala to kala politics tama ng iba to ko tabe bira to ko lungang lula budget tal dia ka betti kala lagi. Mang seigi dal to ko ya agumdas yung maldentero sa ulo ko gerga la sen samal mong obong ang do swimmer mo correct tal to ko. Okay. Tiada kasi elman mo malway say. Hal tilik puskal di wala dimra sigira segire. Ela udale kadula segire ka kamera to kana lom sala o ur maro ku. Ako kumes na sin dimla ka do ki segire. Yang mong adro itel to boy. Ako na sin away no issue. Ra kora clay bror bolu kora aga kamera sin aswal mala aswal. No to kora aswal ma active. No mo de ur maro ku no yo ra sei. Tiang amira guk sensori. So umira mar kan. Oh, ngungin ang makit. Ako na sing obom nuton mo tengan mo segi den aling tiadim na katoro o. Umle swam umle tim. E mo be dito sen la kunten. O be away sen min sen la bulgut. Umle swam umle tim. E giral way say. Hindi akam di man akmal di mo la tak malgoy mo. Na mo tulgib. Mal di ungil le budole. Din sakal. Aktira kalulager a senator inavo direlu legerra senator agitayal gidel tiai gidel question rase kami gomla a rumulai kal klisi ul modia kabulgul len to ase el tora budget to gogera inavo ngwase kamama dia gimana majority rol bil musel suma presidente rulia to ilmei ingiram altima mal sama ingi sama givi morise Oi. Ma question na nga kasi aguklam nga na watermelon la siya it senator ma imol delegate a independent voter One man one masen vote. di liya mal block ada may ragaul girel lang ka principal kasi tiya kalungi bimla kam join na majority le kami aknamo lugar kami sa kumrulak club sel elang kom ger ngakan individual voter kom house to house emrula ay kaldula sing ralira Town hall. mangarang hindi sel obong kom di mo rulia group per kami gukmoria club per kami nem niya majority ma minority Soy. ediga mo ren sa kama kung guk na gel so miul il sabiul rumuleng akmal ko ilway sel sa gureng sa hearing yan adra house akmula say ngaramang abula bulu kami akatrabat siya ekmul masih adra la mo dia kaloro ya failure sa net at yaki Oi say. ndim la amdul ase mdur tirgelom das lo ase to mo mereka loro mal medo gereti la kami ndim la kan intention la kami ase mo dia kaloro mai say Oi say. endi komlo fall short tra evidence lo ase mol gereti tirgel lo ase mo dia kaloro me malaka di bol do ara deli to ay ngero do se tila tril adong ngero mo da kaloro Oi say. iba na blola kaloro adra kabalmente adra amerika lang kam na ngil 16 years ang tatora budget ngedel time el close kabalmente le olbila refuse el sa president Tiger Ngil malam tay kalo. ay say mang close mo al bula mula sing tiltam na close tiya munguk mo dakta president mong open Oi say. len tora politik sa ulma agarura politik sa nga ka Oktubre budget kasi dobora a evidence nga niya hearing mga ram madodome sa ngambil malaka din delia the blanket statement tulo maktak trar bulu alo ba sa di malaka intention ng kami agumda sa agul mes ng kami on the liberated sale 15% ka ma-fine hindi mla ka tal senator ng silwa say kalil bola ka adalo
Vimlot mo to ra ba tikser ngiang mo ba to kar malgol wasil. Kya ko Selo mo ara, sa igid ya abuna. Yung lakang number. Self failure gulgon ngir ka chairman at tiagi. Ngaraman vimlakal mo gera public hearing al sum ngai silos. E bere mo close a mental close. Tiagi da lakad correct ngiang mo ra tel to. Le quasi interject. Era de udra que kamna ulah mal. Atokon na mudong ra buai, le kadala alwid tokoin. Le executive branch sel ang odo yang wasay to make sure that other mamrek flow. Ngai sei. Mare Ma sel ma payroll a dia kalbo. Quay say. Ya Minister of Finance say. Aba payroll la lang ra 30 plus million. Ya kat tadim na kalbor say. Ngai sei. Hindi ka nga magsak. Maladan min do wai siya mi awul amne do din mangui dra do siya adra lu. Lo mo ko wala tix mangimkom gra Senate magi ko sang. Ay la mal di lo do ngel bio mesa ay kalhiring ay madangay. Ito di lo ay sera deliberation 13 ek mula se gumir delegate mo lu sa babil marga banor sur milo se me. Gidan dai. Lenga atraw langit traw la seg. Ako langit masumunda kala understand dara ade bol mo ko dong mer rogui. Di nga again nga kadi 1 out of 29 sele majority ma minority udleng. Akunda siya ngui da sam clean mar adra bulun bol mo lo mesen. Elo mo kadong olbira klular nga record ra senkyo. Sel majority ma minority. Seklo ko lira da star politicians maliak la. Maliak ra baby la. Mora se sel obra senkyo. And deka party po deka party line. No se gimna senkyo wang ra legul tira krap party. Madi mo yora issue yang mo majority ma minority. Mang tel majority ma minority wala wa kuknga gen kwa wal makita toy. Lengwain adara balu ya moriak kraber adara balu obra senkyo maro go ngo sisol da swiu disel bol tokra bala tik se kom ketige kata se katamandan se aksya un magunda seng mo gurur adara balu un mar adam mom saula randi Kung gire del smodi, poi seng adra bulo girin mo well informed. poi seng Mabol kesta ba utertiret. Ito mo mo. Ito ko hindi kal gire del digal fuse de dru. Pwada mang selva mom tabtel minority nguk ti selbol conveniently political lungiral dastalat Ito to niya pari. kama mamal abu lagi ngati agi on dia kama mam sisi ay gimlak mo dia kal ka boblot ta kami bola record say kau komne senkyolia komne senkyono ngaram ko sisi ura tokkol toy obra bala tiksen yak mak nitel ada kau ngila alang ko ada kan mo da kan make sense mo I see. mong kata mo kamo makita mo adra balul all dim tol brother kan maral toy malum alwidal toy malum politically alwidal toy Ako ba sulu tial rogil subject matter el blot through ngia. Olbir el al time tial mal lobrao del in the politically decided dia kal lo ya kan number utle utle mo ise lo to gora bala tik sa chance ni. politics Me la take the question na. yes sir O mo mesra as we go through the election and next administration. poi seng Ngara os ngem gire la financial problem ra rurbela ora next administration. If there is. mo ara condition ni kya un Kada makmal murtro si siul sinatanen adang kada soro kada whatever. mlachensa sel el tela que isal un aklia kablement tabla un das mla man ay mised mongo to the point where kada mla mumsadro o man sa gidro makra la services sa government ako mesing makita mo dro mesing el waisel en wal plan ela gidal met imad mo ida ti mo lo otro giral sa gidro kada mla obliterate role options sa kaum nesel obol siktang malakaw radio si siul level of services kawa kuk na eliminate the options moving to the future ato ko CIP malum bina developments and enlarge the tax base malum kita ligi da moment sa gidal di mo malamol na radio si siul dia ka change abay mo nga negative lang ding di antat note kada di mrenga sulil ambrigel regen nges mataiwang masyabal lo dar sa bilang nges me maunum blaklan sebel akra adra balun Hindi nga niya statement te clear ng seal. Mang sokal verify ng ito kasi also kung kada continue malarti alone. Ya ADV mo dictator tax reform brigade. poi sei Ngara ko sa ngayon marsi, kita nga alone na ADV dictator gid, kita di ka disregard na ADV, dadi kita ro sigaw dudet ne. Awan ra option o, siya nga niya dudet, mal buto ko ngara. akofa Ngara trust fund. Ngara hindi ka sabi, utilize ay game, lakabot dictator gid somebody else. Ngara ko sa ngayon, Miguel sige.
Okay, la sele agara idibia ngin mengarnya bang kesempatan mo ngwe. Kada di orang itra adra blul basing. Pol gargik letial selva mo mesen dia kamal ngod ula geisa udel met mula blul belau. Tiang adi mo ale sel loan 40 million net ngu. Adore 6 million namora a wages. Timora dudira adala uriol. La kabelment. Emergong. Elang annex. Yan sumun dia ka private sector. E bola ka udo der guk me politician as da crazy tax muluk ra ta mo sebe kan maudu dir me harar ko mi. Guk na mo dia kal balance system. Segi da di jul kan gale tan mun bolol da ne. Nga tora tax. A tax private sector dom lu ra government. A tax agi we la government tan mo la udo la adra blu. El mem lu ra government ma un ma adra blu gidan magi slol dil baseng. Ay galu udo dam ko mo laban more. Makundas yung daka dito may sangi seldi ke krel el mado adal mol didi watora tax marwa gida man mut open ay gal mado open na ngopti oda ba mesa set yang remut tulwang la telen ay gel blado mr telo say tiam no tora politics mo kada marula ala kada marula create a what party system di mo mura politics el kadra movement di mel disregard a bebela concerns sa sendia kagim lak mo di gerel di maran alaga gyo rep tragmi wala kagim kalang ya gel tokora concern sa alit ya karen makasong sa aluol karen song sa oil ringin ay hindi mo oil termolar watang sel ritak kanya tres 1980 wasay bali mo mok song yo obuling ing tamo mok sel albulan ngari ranek san sa dia amo kadi do mesing maral wa sendi again tokora politics legalized chaos termur tralamantir emrol waisay That's a term, legalized chaos. Mengkora sa dal parte udre marangal nga adro kira siya marangal mo kumbatang din mo. Den ko personal experience nga nga tokon lam teman ita siya nga mo kumbatang nga din mo. Makwasala kal dub ndak spedal. Lebok tu ga tuk mo ego ko apart. Sometimes kung ire mang med mo kadong elo ti. Yang uldos mar mo ranex. Ya lagi kadi malagada ka makitum dim mong perpetuate. Sila nga rin silubil was siya uriura mal tokon rakal do sa dalo siya nga rin ududet in 10 months time may gillo kel surpresa gito rokoy. Wai. Makata salba ka dito lagi. Hindi ka damdam mo kugitan mal mo imisal nga ba. Ya options ra ka di maral mo dia. Mal limited the resources ra balo mal. Kadi oli tra dalo siya po ta fargi. Edo me sagel nga rin gidi dila kal madra kal la adla kal madraran. Il nga rin omdrangel. Ito continue. Adon. Kaba udre. Dia mla dulia tol diregal mutul ensura question na mangiso kalong klat kalwasay. Mla duli lwasay. Sometimes en gidar moruti avaro matoy mo kadmo ka odni. Say gidable el feeler ngi olbi. Wai say. Le olbi la dia sabel mo olbi mo president tal suman vitir malubat dia mumnaya klisi ra house luasen dia el morasenet mertira sen dia tiagi mang close ha government mo subira Abaro. tila baget mergona mo ka ngi di saya na reline ngara ulun to balati tamla mo ka sa akra dolong lid Ari elite. in fact agumdas en mal maknitan time langani o tigil to ise langani asenkyo le lang tablol to ala bang tilgal adang nai kalruar tal bang rasel gingal tiril mo oiti maul de swira mamal matal toy mol mosel lolil te tamlil tra personal Wai say. well being tilim na besar adang malil tertil wasali gamol ko montergi aulak kwasay dire kam na duli makmalo marangil toy mladu nga kam na duli tial sior mal patol time lo men bodo ngel adara blul wase tial mondar vela ora rogut toy atora budget mas tora solar ma compact mangarang amal diul tuy la adara blul Wai say. len di dal adara blul sabe del correct their politicians themselves panamo dia sabe el correct ngil ngania commitment tra dolong lir el blar rule actira mal mo disappointed ra oya president ra senate lo asik ngania ngod allo ng lil dia kad lir kami
lesel gumesa di debate bol mol stop. E a question nga singanam somil ka trabatit. El mutloger. Makmom das was ang langan niya lo nge dia kan lo ay sergi. Neng I cannot help akmol talak lo si. Ni mas pigil al akaw nga toy leulak mal ko lo say. Serang nga niya debate trial skogi lo sing takal adal media. E kom lo na palisya mamla niya tol meeting niya karkaril mana mo kom dire kan mil okr ni. Makwasi elang mo toy tial adal bulu mokmul mo. Alu next day, akmalan metal siya akma newspaper at president rubugul belao president la Senate speaker am nasahin na babielos kaya direksyon. Maradra mula dim lom de rogui. Malolew. Including ang mam magamiul bedira adra blun nga ulbila dim lom de ya dimlem kasay la adra uli segid decision. Mandi ungila sum segida togoy. And the body say, lakadil gidro, bebula kargid. And the via constitutional sumo I say, I will say that to the extreme. Lekadum ni takra constitution, mergong nga ka follow. Akmal say gida last del tiging mergong. Hindi ako daswe senator ngariya reason ng namo 3 terms ng senator. Ngariya constituent ko maradar belaw. Umrara a principle ra mark. Sometimes a debate overwhelm amral principle. Kaya enda abalwa single out al sila senate lo umrara principle. Siya kung kasi sige di imultoil. Tirgil constituent ko regal merkol 12 years understand Russia. Arudim sila sukuman wasit tiagita. A block figure it out tirgil was 3 plus 3 is 6. En luego tayo nga dahil din madiri ka 3 plus 3. Ako mda sa segida, after ay gagid tukol na makatmok na argument lo asing mal undecisive arudim arukul to ka bay na confirm ra principle ra wasing ngari do orgil. Dia ka siya the change. Ma-question ra nga kasi. Say the principle are you going to get it through this campaign and more next principle adang abalatics and sabihin mo swinger ka ukam kaukto mo abalatics ka ito o sa other hill forward sulang Mr. Tobio nga terto ko budget ako tolbio sem lola al continuing budget authority ng wasing nga transitional government election mang loreng sa sila kan meeting olbido salik terto ko la senkyo aling mo makarang maknitra to la senkyo mang berat to kala sengkyo makunda sa adok na sing lo au de suir lo giwa ta onda sen soda adra blu di sel 3 plus 3 6 udleng ablu belawa angara Pacific Ocean ngalinga di lu os ngawar ma a ongos ma di se asing sa di mong mas ro ongos la bekaltan se dia tsbel chensa amun ma di lu sem la bul tabru la ma sel tu portor o una 3 plus 3 kung nga kung mensingin 6 hindi ka liyo lakal di direct malu ba kora blas mal mga mera traan dia apa sum tomda so sing alwit o ulgula e le mem matuy e de berater e do prove me wrong segi da bai ye offering malaka da lu du sa du la kar makle do met awa da la bla sing ngil aga di dalangun ngil adiom tom dia pai mga babilingam o se masro bang eme mata do wasay kams pala wasay ngakakalawid alwid ako masya lo makita lek chensa se kana mo tirak kalgaw kamo kabuk takpidal mo sing hindi ka kakro islo maraile ngaringia selbal dali asan to sa sanado ang ay lolbira lula wasit tel ways and means does the end justify the means or does do the means justify the end ela selda sektia ya swak emna modia kam ger ngali ada kukti mo mala sel soal dia kal gero ase kau kumit tamal kam le lusa atamem kam le lusa blin dia se ngadiak diak ger aklang usel soal kam hoy ela kam mo mes aiga rogul ala adal ngaringi matukti wase okay agiru la ala adal kam hale gidi musel som me gibom lu gara rest halang kuk modia kal fair moral beklaan asum kam mala sel soal actual ngitra se kuk pom consider it kuk pom bal badal gara bibira e bora omrusela igal tora tabasul tokoin
Magukla kam san man mo ngil, ako kalbibira ada san man mo makil. Lakamol nga songan sa ako telela taraan. Saya ongtik. Saya ngari ngara politik sana. Nga kaswa ko sa government udalel tabsul omralen. Eso akla ada mom ta rasul. Hindi ka tukara mal tukara sin politics. Hindi ako mara tukara sin gilet mo party system na ansen. Girel a governmental bipartisan. Girel surra ro kulaan. So aklam ta rasul, so aklas mayor, so aklam ngil rasul. So akling ngil ta rasul mongil. Girel wai sero kulto. Nga ako ontigo la sa swakal mutun mo swakal mesa government nga rablur belaw. En mora tabsul lomru lang MCC da ka din ngarangan. En mo so bigos ang multi tirak party system nak muntan. Adre ko lakrat ko mo adrablo sa ko mo mes egal alaad. Masen tao makal egal alaad. Ngarawon tumo lu ngam tagilingay. Alsum tagilingay kabo mga minutes tir. Kabo mga discussion mle mga rabi nga security. Alsum da se kamamal alaada oldo at yang. Kabo one by one ando se kami kom do lang mo alter rogun. Ay kung da sen reklo rela median may gil rogun. Yung direct metal mo dungra se ay get record ra a conference udaleng. Ay get da kadang madak ton magimot mo kailangan mo public record. Ay get audio recording rogun. Marada ko mo sudan man mas kami mo ko share. Hindi di lang magpita mo remeng saman do may get ko compare ra randar may get ko sorry malakal ko kadida matetool bala ko mo toy. Kung pas ada ko titils mo tre tokol mo dong sen time. E sige da kung da siyang mo tabsula. Tokol mo na buhay tumo mo do senkyo mo do lang. Manda dito ral mo tal akrak mo lang pel. Tokol because yung truth itra tra politician man mal tra politician. Aktra ko nito adra lo lang sa tese mo ka rikra adal. Lugok mo mo ko na tro adal ay sang naktel alwi dal tokoy. Man sum ko remeng sa guk kire ko mo. Yak mo nito mo ko dong ra. Ko dong nga ka mo. Email nga kara rudimmark@gmail.com malbora record mo maksam akling leng akong da se udala ay gal baldo Mr. Trump para abro American kadi ol dira fake news American la ado world party mga independent sen mo mesen timral mo mo kauto leng ko kalto ang Democratic Party to kremula so din ko Republican ko koyo ba kay gal diro matya di change lang ari aklong iral makantil hindi sen mo mesen cell erosion na hasta pwede tirablo ako dimran mo ko. Mung dimran mo luteng na mo giril or sar ay giril basic necessities rablo. Unda sa kada triblo ba sa sige dara mo. Di wa tel sin sun masar ongos. Ya wala visual. Ang gori tidol ya lang amsal mo ko makaingin di umili. Kala so kar elang komula sing obong yung mo for the terminal. Yes sir. Okay. Mengway hablar del termo mga alsi. Why say? Adi question na nga kasi. Sel mgora, sel personal feeling al kao malube mgora al doswem al girel tal tora budget tal bela. Omom daso aikal del time al blamadro al bile. Ngungil omarlel. Responsive sektu ngungil akwase. Practical, effective, responsible mora citizen survelo la neither tit sel agura I guess a question ra say abingela udo mo mesring im leungi ra gele de realme Bo. Ukti. Okay. Leng ogi hal. Oh, jadi kamu Nagal mutal mo. Awer odim ensergiak edis akila mutul wan ra sentencergi. Legim lo mes etial dartel meliol budget. Oh, jadi. Edim la kagim urmi. Oh, jadi. Kaya regal ginunda sa mal klo. Nandiya ka subedal affordri. Hindi ko may agilang eri. Oh, jadi. Belat tiagi de udlay. En egal last to oi. Ako meseng na sendiak ako meseng was ulgum nes better be allocate tringil liora performance ingkat mora performance budget tingi o mese get performance report raga rokul budget alan items man me ko dem omre ra do ulgum magatmok la ay sige toy ngara ul man dimna kan magatmok again tel ala serdul waset tiagi da boringi and then ngide ka different mora on tria rup toy sa tel blind neng gas ko direct nga kamne tak chairman na mo tuk secure nora budget ra budget authority ra ipag ler adaka asendia ndiagi gangek tra ngari magi rule floor amendment pas tier rogil saya ul makadmo mo ler adal nga sila bla asendia mal ere dire ko ura number sa kami tigil oi say
nga ka chairman di da kura da tel ka mitil dinga kaltang ngire kan lo lo terbe kla adi tila ko ngem lo segi de nyamran be mon Bien, tamat yo regaba el dullo así. Dimlag lo ngila bingila ugo. ela thale conserval political ai politically correct tra adal giling eringi etengira de mo usra rekla mela ko mo oget tra ading lai galudo dega ko mulla bon makarang kom di labo mo ulang rang giral adra balu lo ngir ra balu bela rogi ayegi da mo questions ke mo answer rogi ma un mo clock to trace audit report which is in the carbon breathing mo set 2019 the carbon breathing mo December la mo January ka masang Vi follow up per toy. yes sir Di mre do. oi Ngara man ko amla mo dia ka. A public hearing ngara all bill girela especially to ara bati. Ngara man ko amla mo dia ka sa givel to. Mlam tibra adolong lir to blol blai lo sen dia ka bulgutiang. Abang ngara ulim na mo dia. okay ay guamal guam letter kan press mal beto ka public hearing adi opnya to ay mo via kam mbral selwa mo mes mbral ngaringa igal to ka public hearing di sel bokum mes igal ngal madade udleng mal blagatak la igal el ula awa budget sel the main del katmo ko sen dia ko omsaw na ditiagi and then kamla more exercise and futility letem la tu asay ang somam tiagi ngeigang misal lori eringin me ya kada distak ndi moyora timar gidak mulo asay kida kada ko ngel un morse me sirsi ms So it's all about politics. politics sa gid Kahal sel dullo así sel me tiagida sorry. Pero hasta tiagida sorry. elang sa gid blam doling sa executive mahaw sa motma yang mga governors mas speakers mara sa hindi kay gagita so malakam chen sa ila esel bolong ko sa liga mam wala ba sa kem kompetitibo mare eringin galel bol ko amita lam tir mang Oy, respect kahal ringil ko sa kyo kahal ko gertivel kier. To sisiul ana malil tra presidente. Yo sisiul ana malil targao matilgar rogun ngar olbi. Yo sisiul ana malil tirgel gabar normal speaker marad olbi ragel. Matruata kido dam la prula tilga obaga mandar bulu. Exactly. sa kyo Sige la yes question na. ensura sa Lego sel gumese gom dimnori se wase dia ka kumarangi mening wise. magim is Dia agum da silwa set tiay gid da labang arena November 3. Kamama katangam el part tial process. SATMC. Ulum dia kal somam el moita sese. Dire del Rulia Society ro ginor tumo awer ay gagid el benil question. Tumo mega decision na November 3 next 2 weeks. why say oi Mong agi ko na tough ending. Malung. Tegi meral tough agi somam el clarify baby right issue lang. Asum ka nga tegi the norm. We're going broke. why say Mesra. ela segi de udla ol mon clock to trela reng sa gar adra blu le selbo lori ula la kal blame ra le tengila bling li edililu mako komila bling li mon mu hindi ko kagel concern sa saliga ngal ela akru ko level dami mata sendia kabol dami ko siga te al okay kom kutmok kan mo entertain baby laudas ay gel guk baby laudas wala atokora gaming matokora cannabis matokora a cryptocurrency ay gida bla bla sa IMF ma IDB tax reform oy ngungi altan dega ngaringa cost ringin dega ditta Kung man sige da ultop sa dali. ngaringa cost ringin kada chance alliance ngalang plan ay gada kalbiot toy di un mong selbo mo kono sa ram deboktat sa saludo dra compacta ako kida lor nga democratic society udala sa Amrigela nakal sumak masin so kalbus sa Amrigela at least in democratic system aba babila trabalu kalila mo sa lom sa ma dami sa di elasin sa maka kida ko rule Cristiano o marara a sistema de democracy la Amrigela sa muskate alna a constitution na maskawa at least in some hope masen se mo to da ngania ala la kan mo hutmak ding alit yang ngania cost ngin ala bela giri lo mesa seng tragan next generation ng maran may angod askin certir tiam la chance gida import tra labor maskin sa mundia unda sengirel mare ada chance el tela volum mara ada ko mo o mes tel balwada seng magradore ring la ka kada motom ring isel da motom ring hindi moran makasaya ada blu adi mo o tuira local government ya local government aseng gedro sis panganak ng malu at kan mendil kwet taraan saya de kada kanungin ang amo ngar ada lo imori rablu Ako may tirgal. Buy ko tiyal bla to sing madela. ay seng 6 minutes sige. Mek paskaw mo mobile tik sa 6 minutes sila. Rablu ko may sige de.
Ya kung nasa ako mamla ko ra kitita ora. Oy, say. Amlengar elim ra buara igal markol. Trumerurak mang kami Ang sorry. piskate alo mo balatik si Borado belaw ni Banta. Ibang Ang- to dia ka to balatik li. Oy, say. Pati alwa. Misal Mr. Trubiong ma Mr. Wilter barang sudah adra blu o Mr. Blu kamera udle. Ertialte alle ngakang klega mar ko blau rudim. Walngi tra senkyor kau ma support kau ra atol guru ser olbira glulau. Oya, plol bebira tamak mo awana de suegra arup toisan. Dik trek walngi ta sebom understand ra sengra ul maklo leng blol da ngasumak tula toy malubak senkyo. Malubak mo adu em blol ngaring ul. Dia kala kau ul ko adu. Mga ka stand behind regen numbers magel secure nga. Masel tokoro ulak stand behind and I stand to be proven wrong, malubak stand to be corrected. Yan sumakuk to prove nga kasi oy tiagi da better mousetrap o multirak karingi I will. Hindi ka dito tokol murak labro nga dito ngaringi mong selbo mo mesa senkyo kata flexible kata lo akan sure mo sabil amen da tokol mola ma legang la amo affect lak lang alaraan ma sometimes in waya obra ae ko tirak ratugi dol hindi ka sel dito ngoda adol obra ae mong ta adol omega mo tol tirak ratugi dol ara adol o uro tirak ratugora sorobang ma bekkel toy ya agel tokora wala tiksak da rekon you're right and that's smart so is but tokor o SFL ding man mo bring la aran di wat tokora health ma to education asen sometimes ka mo makal liga om sa akar bek la other rogoy segi da don tigel moral ade ngali atra o gol mal gumrangi udele to biong lo no say sometimes ng mo ora say kuma murura mal mal tal toy adang la au ul man da mo morusal mal mal tal toy direct rule kan momal bada bunga segal la aga the rule aga rule la sometimes ada marula am dangot amok tegari mal le alwid mo direct rome sembre ringi le gumda sia tangal olwid nda ka dangai tsa lo sing tam introduce of tokla sometimes ga gedel malu talla yasum oklen legal la sometimes ndigidro isak saktiden el mura point digidel lemet imado ide o simrat alergidum digidel obulid adra ngo belum obang ngada interested til amel ngo belum ngo belwade ngo siora argid masih da gargi kernyo nga ko ni tra support sa da say kada nga ringi dam sa akra ng geltial belum kudmal mol man sek ibela maklo bela argid leng abela wadi wan sel tel bela adra rogir mo sig da kedal makreo serni mansada no or tirak kerngi or tirak lo tmara la argid la bela etia belu la mo kudmal mol ka gul de ya kada mese embrul sel mom daso ngira bela ukta kadil ngira dasta ngira bek adro weta basul government mam solo Mr. Trubiong Yang masaula senator udim ak tilira do tro mule ak tire ka so al di Peter ngi senator dichiara principal ni amater gaur segi del treta del blacalgado orngi ahorita adre bela urogu lo mes lo hacia el almbra el mel le del kapsin lo otro matal buila el club el gul adre bela urogu mo el tawdu shui giri adre monter mare bebira tol gim dung ortiang la obra adre kumio a moldub ra mar kumala ko moldub ngi la bebira time ko masing ngaram ko mo gere gel wasel gere di obra lo ase ala ka ti tay ka rogu tol mo o cloada ra de lo ngolira beklar en el del mo que hasta voter que del cocina boy amarga number 14 rabalot imla motrum eru ragal de senator mak modengel waset tial gi murur ngel el alto tawa adit tel gibra igel modengel ngarel ngarubak mang todo di oltera ngak omral wasi you both right inga moringa will government selbralmen inglu ko mal misulang masubil gukturnin mamoli trao mau kulbornia ate membra uera senkyo en se mal welcome mertiam mal sura uratial seya to bet el programa como lo que la senator udim ko mal misulang direct sable udle sula util